nizere ko mumeze neza ndetse muguwe neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Ngaya makuru akomeye cyane aturutse mu rubuga rw'imikino, aho abanyamakuru batitije studio yose, aho umunyamakuru Rigani ndetse na Axel kwifata biranze ndetse birangije binabatombokana. Bavuga ijambo rikomeye cyane ku kipe ya APR FC, bavuga yuko iyi kipe ya APR FC rwose ariyo kipe bemera ndetse no mu mitima yabo harimo ikipe ya APR FC. Aba banyamakuru Rigani ndetse na Axel bakaba barihebeye iyi kipe ya APR FC ikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ngo iyi kipe ya APR FC ifite abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru, twakwita abakinnyi bafite imbaraga ndetse na fitness, ndetse no mu byo bakora byose bagashyiramo ubwenge bagatekereza cyane. Noneho wagera ku mutoza Darkonovic wasesekaye hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe akaba ari umutoza w'intyoza mu gutoza abakinnyi, aho umutoza yakoze agashya bwa mbere akigera hano mu gihugu cy'u Rwanda atoza ikipe ya APR FC muri Tanzania. Yatitije stade ya KMC rwose, abantu bariyamira. Si ibyo gusa kandi ndetse tubafitiye n'andi makuru agiye atandukanye muri iyi kipe ya APR FC, ikipe twemera ndetse kandi twese tunakunda hejuru cyane rwose. Nubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi asira ibihuha mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese ariyo kipe ya APR FC. Ngaya amakuru akomeye cyane kuri Rigani ndetse na Axel kwifata biranze bayishura ubwo bihebeye APR FC, aho iyi kipe ya APR FC Rigani ndetse na Axel ubwo bari mu rubuga rw'imikino bavuze yuko buri muntu wese turaza kwegera ku ruhande rwe mu magambo yavuze, aho turahera kuri uyu musore wacu Rigani. Mu magambo ye yavuze yuko iyi kipe no mu maraso ye iyo ari gutembera yumvamo APR, yavuga akavuga APR, yakwishima akishima APR, aho ngo iyi kipe ya APR FC rwose ayikunda cyane by'ukuri kandi adateze kuba yayirekura ngo ahindure iyi ikipe afana. Avuga yuko iyi kipe mu bintu bitanu ayikundira nuko iyi kipe imuhereza ibyishimo, ikindi kandi n'abakinnyi igenda igura ndetse n'abifite, abo bose bakaba ari abakinnyi bakomeye ndetse bakaba mu byishimo bye abona biba byaturutse muri abo bakinnyi. Ikindi kandi yavuze yuko iyi kipe nta kintu na kimwe yigeze ayiburana, kuko ngo ibyishimo ihora ibimuha, ngo cyane cyane noneho mu gihe cya Sekafa Kagame Cup, ngo bwa mbere mu mukino wa mbere yamuhaye ibyishimo ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu, nubwo umukino wa nyuma ari wo wa finali ari wo wagenze nabi, ngo ariko naho rwose ngo nta kuntu iyi kipe itari yagerageje ngo kuba penaliti imwe muri penalite 10 yateye ari imwe yatumye itsindwa, ngo ibyo byo ngo nabirenze ko kuko yabibonaga ngo nk'ibisanzwe, kuko iyi kipe ya APR FC yari asanzwe ayizeye cyane. Ngo noneho ngo aho yakubise azamuka yikubitira mu kuvi, noneho ubundi umureyo ngo nubwo yari yaje muri stade Amahoro ngo aje kwishimira ko iraza gutsinda iyi kipe ya APR FC, ariko akaza kubura wayo, iyi kipe ya APR FC ikaza gutsinda iyi kipe ya Azam ibitego 2-0. Reka tunyarukire ku musore wacu Axel. Uyu Axel ni umunyamakuru twemera cyane, buri wese ndakeka mwemera. Uyu munyamakuru Axel yavuze yuko iyi kipe ya APR FC kuva bwa mbere yafana iyi kipe niyo ya mbere yafanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ngo kugeza na n'ubu ngubu iyi kipe aracyayikunda ndetse kandi
akarusho ngo nuko n'umuryango we ufana iyi kipe. Ikindi kandi ngo iyi kipe yamuhereje ibyishimo cyane bigiye bisanzwe, ibyishimo atigeze abona mu yandi makipe yagiye afana. Iyi kipe akaba yarayihebeye ku rwego rwo hejuru cyane rwose, ngaho uyu mutoza Darkonovic bazanye ngo ni umutoza utyaye neza rwose ngo uzi gutoza, ndetse kandi akaba yabwiye abakunzi b'iyi kipe ya APR FC, yavuze ko ngo iyi kipe rwose bayemera cyane kandi badateze kuba bayirekura. Yavuze amagambo akomeye cyane ko iyi kipe ya APR FC haba mu byago ndetse no mu makuba ntazigera arekura iyi kipe ya APR FC, ngo nuko yatsinzwe wapi ibyo byo ngo ntabwo bizashoboka, ngo ahubwo azahora ayiri inyuma ayifatiye ibere ry'iburyo kugira ngo iyi kipe ya APR FC itazateshuka ngo ibintu ngo byakaze cyane. Reka tunyaruke mu makuru akomeye cyane mu kipe mo hagati cyane mu bafana, turaza kwinjiramo kuri gatanu ndetse no ku mutoza ndetse na chairman n'amakuru arimo avugwa, ndetse no ku mukino uzahuza iyi kipe ya APR FC ndetse na Pyramide itariki ya 14. Aho mu makuru mu kipe mo ndani nuko umusore wacu umunyamauritania Mamadou ari umukinnyi ukomeye cyane ngo kugeza na n'ubu ngubu hariya mu gihugu cya Mauritania baracyafata ibyapa bakamumanikaho, ubundi bakagenda bamwamamaza bavuga yuko ngo uyu Mamadou bamwemera cyane, ndetse ngo bamwe mu banyamauritania batangiye gufana iyi kipe ya APR FC ngo kubera uyu musore Mamadou wayigiyemo ngo kuko baramwizeye cyane. Reka mu bandi bakinnyi ngo nuko abakinnyi nabo barimo baritegura match ikomeye cyane izahuza iyi kipe ya APR FC ndetse na Pyramide itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 9. Ni match izaba itegerejwe na benshi cyane, aho iyi kipe yavuze amagambo akomeye cyane ko ishaka ibitego 2 ndetse kandi ubundi ngo ikaba yakomeza cyane ngo ku mikino yombi ikaba ishaka byibuze ibitego hafi 5. Ese koko iyi kipe tuzi ko icyo yiyemeje ikigeraho n'ibi ngibi izabigeraho cyane rwose turabyizeye, aho umutoza Darkonovic yavuze amagambo akomeye cyane ko arimo yitegura neza Pyramide, ndetse kandi ngo ubu ngubu yarangije kwitegura, ngo ni ngombwa yuko uwo muhanganye ugomba kumwitegura mbere yuko we akwitegura, ngo kugira ngo ibyo azategura byose azasange wowe wararangije kubitegura. Aho chairman w'ikipe ya APR FC yavuze yuko umuntu uzaramuka atsinze igitego hariya ku mukino wa Pyramide nawe rwose yemerewe agafaranga gatubutse cyane. N'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, amakuru y'imikino mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana namwe mu makuru agiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu makuru ya